Thagasari Pongna Memorial Artist Association na Wangkhem na aikogi miyam mangda Fajaraba thangi kanglon kaya thang tagi presentation utpirabung Thagasari aikoi player sing koi technician sing awabadi mayong naramlagani adubu aikoi aroi boina zumba gi dance asi yam ten minute mangagi miyam da masi amtang presentation tawraga mathang asi aikoi miyam na su khawra na ngainariba miyam miang tanariba kaya sing adu koi hoksigi first state 11 opens men's 6 size hockey tournament aikoi hauna bi tanja adu koi lojjarage aduna aikoi zumba gi asi hek loibaga aikoi ngasigi special guest hoina aikoi na invite tawjaruba koi gi ikai khumjaruba olympian aikoi gi arjun award hockey international iram da masa doksinai oreba player oriba kangu jamsinglen sana da so aikoi thawal hockey association ning amjaba kutubol pizagani masigi batungda ngasigi aikoi player introduction amasung match start asi haujaragani aduna zumba sung tawbigdoriba aikoi gi players sing aitena aikoi sanaroi sing yaragadi khara tension na tongna ba honasi koi yam health care ga mai leina ba amasung haksang fitness thamna ba ga mari leina ba sugumba zumba si aikoi ngaktang miang taminarsi ngasigi zumba present tawiri ba se thawal ge team sing na pangthok sabne Quiere que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá. Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujo ese booty para atrás. Mientras empujas ese booty para atrás. Mientras empujo todo ese booty para atrás. Pongo cara de que no pasa nada. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Papi, te dejo que te seque un poco más. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Este culo lo heredé de mi mamá. Booty, 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 booty. You say you like my booty and I know you wanna do it. Say booty, 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 booty. Si wine hasta abajo, disfruta el amor. Think you need a snack, candy baguette. Te pongo a beber, si bailo para ti. Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid. Párate fuerte si juegas aquí. Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe. Pa' arriba, pa' abajo. Mientras empujas ese booty para atrás. Mientras empujo todo ese booty pa' atrás. Pongo cara de que no pasa nada. Aún no vi su cara, no sé cómo se llama. Seguro hablar sin decir nada. Tráelo sin pijama. Quiere conocer todos los rincones de mi cama. Cuando quieras te hago visita guiada. Aquí tienes tu butaca reservada. Pon ese culo tuyo encima de mi cara. Quiero dar las gracias a tu mamá por esa forma de andar. Aguacate pa' cenar, los demás me dan igual. Que aquí nadie ha visto nada. No te tienes que preocupar. Pon esa chapa a vibrar. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Mientras empujo todo ese booty pa' atrás. Pongo cara de que no pasa nada. Can I say no to that pretty face? Baby, we can lean it in. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada.
away now. Run away now. Con la luna llena, solos en la arena. Run away. Cuando caminas para hacer mall, tú logras decir que ahorita es mall. Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror. Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego. Rompo el GPS dentro de ti, me pierdo y navego. Si no vamos a la fuga ni fura, no puedes encontrar con mi plan de escape. Solitos en la arena con par de botellas para decir que te destape. Si vale, baby, que espero lo que hables. Soy un loco de mente que no le sale. Será dominicana, colombiana y mexicana, latinoamericana. Todos estos palomos roncan de dinero y plomo, pero yo en modo en silencio calladito te la como es que me trae. Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high y así me trae. Ay, ay, tú si me gusta ahora te toca darme like, baby. Run away, run away. Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana. Quiero perderme tu ombligo como ese fin de semana. Desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte para llegar. Si me dices que estás tan bonito, puedo darte lo que necesito. Quédate conmigo, leave it all behind just to be with you. Run away. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore, ella está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ella está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huélgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno, bebé, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Ella me poca mujer, pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé.
se baila, don't stop, cómo se goza, move up, cómo se baila, don't stop, cómo se goza, move up, cómo se baila, don't stop, cómo se goza, move up, cómo se baila, don't stop, cómo se goza, don't stop, keep moving. Hola chiquitita, te traigo este ritmito. Ven, vamos a bailarlo así bien suavecito. Y muévete, te va a gustar. Y muévete, no dudes más. Y muévete, te va a gustar. Y muévete, no dudes más. I can feel it. Tell me if you're feeling this beat. If you're ready, come down and move those feet. Get on the dance floor, that is where you meet me. Muévete pa'lante, pa'lante. Ahora muévete pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévete pa'lante, pa'lante. Ahora muévete pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Cómo se baila, cómo se goza, cómo se baila, cómo se goza. Thank you. Tawal gi team na Zumba dance present to biram gi damakta. Aikoi mathang asidi Tawal Hockey Association na aikoi na iram damasi gi mchet purakhraba Hockey Olympian Arjun Awardee miyam na susakang makhang naraba kanguzam singlen sanada Tawal Hockey Association gi maikai digi ngamjaba ma koi kai khurujaba utpoina aikoi memento amak tang present tawjage masigi matungda aikoi ngasigi match ki player introduction asi lokat jage hauji kaushinjari Tawal Hockey Association gi first state level open men's 6 height hockey tournament 2019 gi organizing chairman gi thopubiriba Konsam Michael Singana idam damasigi mai purokhraba thodo hendong nei kai khumningai oiraba kangujam singlen sana hockey Olympians amasung Arjun Awardee da ngamjaba ikai khumnajabu utsaboina memento present tabosida miyamna punna blessing pibi nabagi damakta miyam gi ahoba khuba amtang nijari Thagasari mathang asidi program gi matungina ekoi VIP singna player sing asi introduction tau binabagi damakta ikai khumnajaba VIP singbo ekoi gi field da lengtha binaba
kai khumna jaba galorena ningsing jari may I request ai object right koi gi kai khumna jari ba VIP sing koi fill the player the sengi damta ko khenjari loina player sing koi fill the election birang na ba koi gi ko khenjari hello koi lambi khitang thadok bio koi VIP sing na lakwa lambi do khitang thadok piraga koi somna sanghen birakani ngasi October ki tarik tara gani thoi thang numit 2019 numit asida All Manipur Veteran Hockey Association gi lamjing makhat da Thawal Hockey Association miyam gi thana sinjaba anba First State 11 Open Men's 6-a-side Hockey Tournament 2019 aikoi numit khuding gi evening session asida pangthok sagani hakoi hojik ngasi gi VIP in election biriba ngasi gi civic so in election biriba Honorable MLA K Megasundar Singh Wangkhem Assembly Constituency miyam the presentation tawire mathangda Okram Sujakumar Honorable MLA Khabo Assembly Constituency miyam players in introduction tawire mathangda ngasi guest of honor election biriba Sri T Shamo Singh Chairperson Thawangsol Council amadi koige All Manipur Veteran Hockey Association ki Vice President koi Yamba Manihar amasung miyam gi Hockey Olympian Singlin Sana amasung tournament sing organizing chairman Concept Michael amasung aikoi ge veteran players sing ge Yamba Singh na mayam da players sing ase aikoi introduction tawkhibulena aikoi group photo amtang photo session ama lobina gani haiba photo session ase lomina no gidamukta aikoi mayam sing khitang close up lebina ba players sing ase request tawjari Thagasari koi lambi do kitang thadok pinaba yengbiri ba ngasi gi audience sing da request tawjari Ngasigi first state level open men's 6-a-side hockey tournament 2019 is open now. Thank you mayam homa khuam khubina ba mayam da request tawjari Oi goal sale goal board of thanks aikoi makha tarak pasi ngasigi umpire da aikoi match asigi makha taba conduct tawna ba sinajari
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗ ꯂꯝꯁꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯣꯀꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯊꯥ ꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯑꯅ ꯈꯟꯖꯩ
Back.
Hojik mangda sanariba play asida kogi SSA Sarangpana goal ama lead karo basalo Hojik Thawal Hockey Association amasung SSA Sarangpat anigi match asi ngaktang ekoi recreation time asi lokjeba galorena ngasigi program asigi half manung asida VIP singi speech ekoi lokosage ngasigi first state 11 open men's 6 aside sorry quarter ke koi recreation logo nahi sorry Hello. Hojik Leriba score gi fibam Thawal Hockey Association 1 SSA Sarangpat 1 Hojik team ani si yam phajana kana sanabiri
Ay, nang kaplo ay gitu loh. Halaka mo. Nang kaplo ay gitu niya halaka po.
हेलो कोई हाफ के मतम मसीदा कोई VIP सिंगी स्पीच लोकत सके हौजिक मिया मांगना सानाजरीबा टीम SSA Sarangpat 1 amadi Tha Thawal 1 अखोई ngasi VIP सिंगी मरक्तगी लोकत सरगा ngasi guest of honor की फंगलांग दिलेंशन बिरिबा काय खुमनजरीबा Thawal Municipal Council की chairperson TH Shamo Singhana कोई ngasi की first state 11 open men's 6A side hockey tournament 2019 asiga mai lena tentang na ofam khara thambina ba organization committee की माइक की क्वेश्चन जरी ngasi ahan ba huduk chariba first state level open men's 6 side hockey tournament ki ahan ba huduk pun numit sida dai election biriba kai khumna chariba wa kem kendra ke MLA Sri K Megachandra Singh amadi Sri O Suju Kumar चाइबुंगो खाबो केंद्र की MLA ओइबिरिबा अमदी मणिपुर हॉकी वेटरन हॉकी एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट ओइबिरिबा श्री TS मनिहार सिंह अदुगा थोइदो इंदोना स्पेशल इनवाइटी ओइना लिंबिरलिबा की सिंगलेन सना ओलंपिक अर्जुन अवार्डी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आहान मोक्तदा पुनो पोइना इकाई खुमना उचरी लोइना ngasi tournament sida yengba lakpiriba Thawal gi amati arapa pham degi lengbirakliba isil naw maruma pang satrana harol punambu soina kai kumna uchari aduga print and electronics media gi sinnaw punapusu aina anba ai kai kumna uchari loina na ngasi thoido endona ngasi sanabiriba SSA Sarangpat amadi Thawal Hockey Association की player सिंह अदुगा tournament सिबु सिनबी लांबिरिबा आइगी Thawal की इसिनाव पुनो पुसु organizing committee पुसु आइना थुइदों इदोना इकाई खुना उचरी तसेंगना आई कैसु हाइजनिंगाई लेजिते तेलबा मतम सिदा आई वाही अमदंग तब तमजगे Thawal सी hockey player लेइतब्रा न खंजरबी अदुबु ngasi सानरिबा टीम सिदा थोलग सिनदे Thawal the hockey players mapung phana lai habase koi Thawal side sida lai habase ngasi di imin mangnu ujare aduga Thawal side ta asigumba tournament hodoktuna tungda horakliba tungda harukadoriba naharol singi angang singi nisagi ipak ta taw khradoba isinaw kayabu naharol kayabu lamjing lamtak tobiduna sigumba masa na pamjaba football dabu oiro hockey dabu oiro अदुगे एनी मसाना खुदिमक्ता मसाना पामजबा मसाना रोमदा चलगा आंगांग सिंगसिबु लमजिंग लमताक तौबिगनी हाइबगी आसादो आई थमोइदा चावना लेजै अदुगा सिगुम्बा टूर्नामेंट से हौदोक्लबनिना सही गुदिंगी लेप्तनसु चथब ओइसनु अदो अखोइसु आइगी माइगदिसु आंगम मतेंग पांगजगे अदुगा तुंग कोइना सिगुम्बा टूर्नामेंट से चथदुन लेबि तारगदी अखोइगी लमदम सोमदगिसु टूर्नामेंट से मसीबु पामजबा छात्र सिंह अमदी मसी मसानसु पामजबा छात्र से लेप्तन थोरखिगने हाइबा आशा से याम चाव थाजब थमजै अदुगा ngasi टूर्नामेंट सिदा लेंबिरलिबा इसिनाव प्रजा इपाइपल इमाइबेन पुनमंगसु हरुकलिबा छात्र नाहरुल सिंहबु निसागी इपाक्ता ताव खरदबा चटकिदव सिंहसे सिगुम्बा मसाना सिदा मसाना पामजबा लेरगदी चंगन बिदुना अखोइगी मसाना सिबसु योखत्सि हाइबो वाफम से थमजरगा मतांग सिलोसन जाय थागसरी ऑनरेबल चेयरपर्सन Thawal Municipal Council na koi mamani alofam khara thambirabagi namakta maka tarakwa sidi koi guest of honor ki marakta ki kai khumnajari ba All Manipur Veteran Hockey Association की वाइस प्रेसिडेंट था वो भी रिबा
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯅꯤꯍꯥꯔꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ. Thank you very much. I am sang logger minute lam khatang logjage. I loi subsan jarakanda ahan bada kasigi sigum laba ahan by state level 6 side hockey tournament Thawal Hockey Association senmi ba sigi dice member oibiriba aigi kai khumna jarba honorable ani chairperson amadi aigi sanupa singlen hoinana organizing committee amdi tenbiriba Thawal gi aina haininga retana thagasariba Thawal gi ipum khuding mapui kai khumna ba usari ayam sangna logjaroi aina thamjaningi si North East ki oina ahan ba phat laita hockey sanaba akhoi hockey association na senba ngamdraga su Thawal Hockey Association na senbi ba sigi damakta ai Thawal gi praja khudingbak organizing committee gi khudingbak ai thagasage aduna ahan boina puthokpagi damakta ahoba khoba amtang khobiu ai ai gi maikai dagi thamjari aduga loina na haiba tournament na sileptana chahi khudingi akhoi chathaba ngamba uibiu haibagi aigi site gi board pijage loina na Thawal si hockey yam kanna sanarabi adu ai siri haibadi ade mafam asidagi Thawal Hockey Association aduga charangpat ki SSA sidagi player mayama adum lai masi sipai da kaida laita liner maram orkanda maximum sipai ga police ka sangre maduna makoi gi matung ilhona laita bana maram orkanda ai hockey du sibani aduna ngasi mafam asida amung hana sapong abanina hairiba district asida su hockey gi aduguma ihau adu sagat piu haibo wapam dumaga agi site gi amadi association site gi thamjage masi harga loisan jage ai veteran hockey association na mafam se senbiri si hadak ojam michael hoi kare veteran hockey tho meduna akhoi di veteran sinni veteran hockey ja amona popi bani haibagi wakal ron da senwen mathang dadi association ga tairap toroga sinja bokem thanjara kanda matung koina hairiba North East ki oina ahan ba phla laita to hockey si tung koina akhoi gi tawduna not only Thawal khak Manipur ki natana India gi aduga invitation tournament lambo ontok pangamna bagi damakta su Thawal bu konbiriba isor gi mafam da thawri jawga loina na ai mayam dagi tension jage thank you all Thagasari Yamba Tamo Manihar Vice President All Manipur Veteran Hockey Association bo amani yamla wafam kya thambiram gi damakta haingle thagasari mathang asidi ngasigi Chief guest ki pham lang de lengshin biriba ikai khuno matik charaba Wangkem Assembly Constituency ki Honorable MLA Sir Megasandana ngasiki chief guest ki speech miyam da thambi gani ngasigi Thawal Hockey Association Thawal District asugumba ahanba state level open men's 6-a-side tournament 2090 ngasigi sugumba ahan boina pangthokjaba thorom asida dice lengsin biriba kai khumna jariba ai now O Surya Kumar Honorable MLA Khangabok AC aina han bada ikai khumna jabu chari thoido hendokna Thawal Municipal Council gi chairperson oibidi bai gi yamba tiai samu ikai khumna jabu chari thoido hendokna ngasigi daista lengsin beriba ikai khumna jari bai gi yamba tiai Manihar Vice President Manipur Veteran Hockey Association thoido hendokna gi nau ki Singlen Sana Olympian Arjun Awardee International Hockey Player asi daista lengsin biriba mayam puno makai nei kai khumna jabo uchari thoido hendokna ngasigi ahan tournament asigi sinbiri organizing committee district asigi maroi ba mioi khudimak amadi ngasigi sanaba sida aigi nusijaraba Thawal gi sanaroi sing amasung aigi kendra gi sanaroi sing ngasigi player mayam punomak batun phangpiduna amasung thawai yaubiduna encourage tawbo lakpiriba mayam punomak thoido hendokna press and media gi sinau khwai punomak aina kai khumna jabo chari yamna nungai khoi gi sugumba Thawal district ki oina hockey gi inod ama amuk nauna lakpasi yamna nungai maramasina khoi punomakna district asigi leibiriba mayam sanaroi mayam sing sports bo
थवाई हापीबा सोशल वर्कर खुदिमक क्लब ऑर्गेनाइजेशन खुदिमक सुगुम्बा सानबगी हॉकी की इवेंट असी सही खुदिंगी पांगथोकपा ngamnanaba amadi district asidagi sanaroi puthokpa ngamnanabagi damakta ikhoi punamakna honaminaba tangai fedaba lai amasung sanabagi maruoiba importance mayam sing ado ikhoi punamakna khangminare hairakanda district asigi leibiriba puksel chaurabi mayam social worker mayam punamakna ikhoi hockey gi sida event asida sotha uriba se hena mapangan kanba sanaroi mayam ama leiba district asigi amasung state ki national gi thakta loina international thakta pukhatpa ngamnanaba district asigi sanaroi mayam sing se khoi punamakna puning thawat minasi haiduna aina district asigi leibiriba mayam halaman imaibel naharol khwai punamakta ina han bada appeal tawjari loinana aigisu thengjalakpanina tentakna point amani dang ai thamjage maroina ngasi aikhoi manipur gi oina khoina khwaidagi nungaijari base sports adagi tongan ba event khudingmakta international gi game ama hekta world championship program kaya paikhatpa national gi paikhatpa matamda manipur gi sanaroi sing se prithvi gi mafam atopa country sing da international tournament tawba kan da haitare any indoor outdoor program mayam sing si event mayam sing si da manipur gi players sing hekta yauna leiba haujuma gai khoi gi boxing gi paikhaliba manipur gi adegi mayam yauduna huzik meri kom hoi kari hoi ado champion silaugadawda amuk kitang leida hubadawna khoi tawi aduna sumai tawduna event khudimakta ikoina tv tharuba matamda khabar paruba matamda manipur gi players sing sigi chanafam si loina leibase ikoi masi yamna nungaijaba loina nam ikoi gi event khudimakta sanaroi mayam sing se masi ikoi na kanna honamini hairkanda manipur gi sports culture maktabu orbasu ikoi gi ngasi haudum daida ngasi lauriba jagoi sei adagi martial arts ki thang tagi yengba ekta puning huba ngaktani aduna ikoi gi sports ikoi gi culture masi ikoi ngakminnaba promote tawba hengalanba punamak asina ikoi gi sina kanaba mayam ama poraiba mayam ikoi khange ngasi sports na malem asida manipur gi piklaba khunai asigi sanaroi mayam singna lauriba thodang amadi sanakraba mayam singsina ngasi national gi international gi thakta sanakraba mayam singasina imung manung gi awaba sarkar gi awaba mayam sina thabak phangdadana leiragasu manipur gi wangmada tongan ba state singi mahut silaga sanariba companies kaya gi club kaya gi railways ta services ta sanariba mayam aikhoi gi sanaroi mayam singsina lauriba thodang asi mingchat porakpada natana sanaroi mayam singsigi family mayam singase masi economical aikhoi support ama pirai aduna maram kanda aikhoi gi sanaroi mayam singsina ngasi manipur gi aikhoi gi industry achauba mani haina ina lawjaningi maram asina aikhoi hena sanaduna bharat ki adigumba chaugraba leibak asigi mangjin thaduna chalibasida henna chananabagi damak thabak phangduduna leiriba kaya mingchat kaya hena puraknanabagi damakta aikhoi sanabase at any cost adi aikhoi ipung khudi mangna sahajok piba sanaroi mayam singasina masi thawai yauna masi hengalanabagi damakta aina amukha na appeal tawjari masi manipur gidi sanaroi singi phibam se aikhoi isa na club organization hotnariba changse hanadagi dum honaduna laiba chang asi honaba natana sarkar asigi di aikhoi thoidongna sa ude tongan ba sanaroi mayam sisida
वन टाइम जॉब अखोई सरकार मतमदा पिरंबा हौजिक आशा उदे इंसेंटिव अवार्ड कया पिरंबा थोदोकना आशा उदे मरम मदुना अखोई की सरकार असिदगी असिगुंबा आशा उद्रब कया असि लेरगसु अखोई की सानबदी तोकप यादे अखोई की सर्विस फंगननबा अदगी अखोई की टोंगान टोंगान पे इंसेंटिव अवार्ड लेत्रगसु अखोई इसाना होनजरे हर कांता क्लब ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा अदगी सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा म्याम सिंगसिना अखोइना मसी थोदो हेंदोकना मियेंग चंगबिदुना सानरोय म्याम सिंगसि हेंगतना साननबीदमक्ता इन अपील तौजरी अइना लोसनजरकपदा ngasiगी सानरोय म्याम सिंग अमदी असिगी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मतेंग पांगबु ओइना यामदि पांगनिंगबनी अदुबो हौजिकसि सरकार की लेरिबा फिवमसिना स्कीम खुदिमक सेंक्शन खुदिमक से पैसा से सुंथा थादोक्तबि सही अनि मखाइ सुजले अदुना पैसा से याम हामनिंगसु याम हापंग मोइदोरे अदुना लुपा 10 खक्तंग आई हापचरगे मसी आयरग मयाम पुनमुति थागतसरी थैंक यू थागतसरी काय खुमनजरिबा ऑनरेबल सारना ममन यामलबा वफम कया गलोइना सानरोय सिंगे पुनिंग थोगत पिरंबा अमदी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बु नुंसिबिदुना सेल के लुपा 10 की मतेंग पांगबिरंग थागतसरी लोइना साइ गेस्ट ऑफ ऑनर फबिखिबा ऑनरेबल चेयरपर्सन थोबामसल काउंसिल सो लुपा 5 की मतेंग पांगबिरमगी दमक्ता हनना थागतसबा फोंदोक्सरी अखोई मखा सजर कोइना अखोई स्पीच असे अखोई ngasi प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन बिरिबा इकाई खुमनजरिबा ऑनरेबल सर ओ सूर्य कुमार ऑनरेबल एमएलए खाबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ना तेंतक ना ओफम खरा थंबिनबा नोलना हंगसरी मसीगी लमदम मसीबु कोनबिरिबा इबुदो इबेंदबुई अहानबदा इकोकनोना खुरुमजरी मसीगी थवाल हॉकी एसोसिएशन सिलगा कोई अहानबा स्टेट लेवल ओपन मेंस हॉकी टूर्नामेंट 6 असाइड सिदाई लेंसन बिरिबा आइगी याम्बा श्री के मेघचंद्र ऑनरेबल एमएलए काका सामो ऑनरेबल चेयरपर्सन अदुगा कोई वेटरन मणिपुरी एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट ओइन लेबिरिबा श्री के मनिहार कोई काका मनिहार है तारे अदुगा आइगी मरुप मणिपुर की हॉकी की फील्ड मणिपुर बु इंडिया बु पूरग चटपिरिबा इंटरनेशनल की फील्ड श्री के चिंगलेन सना ओलंपियन अर्जुन अवार्डी अदुगा अखोई की इवेंट असिबु येंगबा लाकपिरिबा लाइकाई लमदम असिगी इमाई बेल सिंह अहलमन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी तगी याउबिरिबा वेटरन प्लेयर सिंह मयाम मसाना असिबु नुंगसीदन लाकपिरिबा मयाम सानबा लाकपिरिबा टीम पुनमकपु आइना अहानबा मक्तदा इकाई खुमनबा उच्चबग लोइना मयाम पुनमकपु इकोकनोना खुरुमजरी याम तेंतकना मिनिट अमनी खक आई किसु व्यू आइडिया सिंह हाइब तारे लेकाई की अहल लमन सिंह सिना अखोई नोंगमा काका माइकेल होय करी होय म्याम पुलप यावरगा थोबाल की कोई काका बिनोय होय करी होय हाना सानरम हाइब तारे मयाम से लोय यावरगा आइना ngasi रिप्रेजेंट तोरगा ngangjeribi हानागी ऑनरेबल एक्ससीएम लमदम मसिगना हुजिक एमएलए ओइन लेबिरिबा महाकी महुत सिंजरगा अखोई लेकाई की करी करी अवाट अपा सिंगसी अहलमन सिंगसिगा ताना जब मतमदा कोई इबुंगो मसी अमतंग कइनो तौरगा साननिंगी मसी नुंगदांग सी अखोई सिगी मनुंग सिता हाइब तारे बाजार एरिया गा ओइरे मसीगी मनुंग सिता अखोई फत्ता हाउदी तौसनबा अममा तौसनबा दा नोंगमा फजना सेमबा उरम्मेबा मयाम सिना लेबाक सी क्राई क्राई दिनो होलगा खितंग थोला सिगी अकुट अतोंग याम लेरम्बदो आइना अहल लमन मयाम सिंग असिदा सानबा की पुथोरइबा मयाम सिंग सिदा एप्रिशिएट तौनिंगबै वानिदा मयामदा थागत वहाय हाइब तारे मयाम वाना अदु रोलर अमतंग दरकार लेरगदी अखोई सि नमनब सेमगेना पैसासु मसा मसाना खाइनरगा लाइट चु खर लेरम्मे आइसु कोई ऑनरेबल एक्सएम की साइड तगी अंगम खर पांगजगे हाइना अदो आई सुमाइना नुंगदांग दा यामना गाना मयाम जी फजना
का सिलमगने हाइबसि नहानगी लाइट मसिंग वाटप मयाम गाजे अहल लमन मयाम सिंग लोई मेंशन बिरगा एसोसिएशन जे तौरगा तौरमे अदु नहान मयाम ना अइना ngasi थमजनिंग से खरा मसि यारगदी हॉकी सी अखोइगी केंद्र असिदा डिस्ट्रिक्ट असिगी सोम माइगै रोमदा अखोइ सिगुम सिकुम्बा फील्ड दगी सिगुम सिकुम्बा खुंगंग सिंगी ग्राउंड दगी थोलकपा टैलेंट तुनेबा आदा साइन तौरुदोरिबा आदा ngalugdoribiसे सिदगी फजना अखोइना तंबिरदना सिदै फजना एक्सपोजर पीद्रगदी फनेम हाइबने हाइरगजु तंबीबा मा एक्सपोजर मा ग्राउंड लेवल दगी ग्रास रूट लेवल दगी लाइत्रगदी यामना कनो तोगनी अखोइदा मसिदा कनो तोबो ngmoiduna आइगी साइड तगी आइगी पाबुंगे साइड तगी अखोइ अंगंब थाकता अखोइसु मतेंग तौजगे मसि अखोइ परमानेंट ओइना हाइबतारे मनाकन सिदा निशा पुसा सासनदनबा नाकन सिदा अखोइ मम्मग लेरगदी मसिदा अते अते फमदना मयाम नुंगदांग ngha हाइपे निशा पुसा सासनदनबा मसि सानरगदी नहारोल अंगांग सिंगसे थोलागा मसि सानरगदी अतोप माइगैदा सखिदनबा नुंगदांग हाइजिदि नुंगदांग सिदि ngha ममानावगा पुल्लुसी अदु तौरुसी चाक चानरुसी अदुदा कोइरुसी पार्टी तौरुसी हाइबा ngaktaनेबा मदु मयाम सिंगदो नाकन थैदोकपा यागिनबा अदगी मतम मतमगी कोई मणिपुर से एंटरटेनमेंट यामना वाटली नुंगदांगदा मरुओइना नुंगदांगसिदा अदुना मई ngalagadi सुमाइना सानरगदी अहल लमन मयाम सिंगसु ngak phammaga masida अखोइ हाइफेट कनो तौबो यागद्रा हाइना खल्ली अदुना masida awatpa करी करी लेगदगे हाइदो मयाम सिंग ऑर्गेनाइजिंग मयाम सिंग तानरगा सिगी अखोइगी हंदकी कनो से लोयरगा अखोइ मेंशनलगा मसी परमानेंट स्ट्रक्चर मोइना अते अते गेम सिंग अते सिंग येत्रगदी अदु लाइक लेकाई अहल लमन मैम तानरगा मदु तंग आइदी यामना कानगद्रा हाइना थाजजै आइगी साइड तकी आइ पाबुंगी साइड तकीसु अंगंबा अखोइ मतेंग तौनबा होनजगे हाइना ngasiगी तंजा से लौजरगा आइ थमजरमगे अदु ngasiगी सानरिबा प्लेयर सिंग ngasi सानरिबा टीम सिंगसु अखोइ यामना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ता यामना फजना यामना तौबा सुमाइना करिमता असोय अंगाम यावदना अखोइगी कनोसी टूर्नामेंट असी यामना पीसफुली पांगथोकपा ओइरसिनु हाइदना इसोरदा पुलप निमिन्नबगा ओइना मयाम पुनमक ngasi येंगबा लाकपिरबा मयाम पुनमक कल्चरल ट्रुप लाकपिरबा मयाम ngасai मयामदा खोइगी एंटरटेनमेंट उत्पिरबा मयाम अदुगा प्रेस की चिलिनाउ सिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चिलिनाउ सिंग लेकाई लमदम असिगी मयाम पुनमक दाइ सिलेक्शन बिरिबा respected members sing mayam punamakpu aina amukahna ikai khumnaba uchabaga loinana mayam punamakpu amukahna khurumjari aduga aroibada akhoi amukahna laiba team mayam sing asi peacefully successful mathangi sahida amukehna chauna ngasai thambiramba hockey association ga veteran ju yauraga hockey manipur hockey association ju yauraga amukehna chawa event ama ओइनबा पुनमक होनमिनसी हाइबा वाफम खरस थमजरगा मयाम पुनमक अमुकहना खुरमजरी थैंक यू थागसरी ऑनरेबल सर नमन यामलबा मरिक सुमो वाफम कया थंबिरमबा मसुंग प्लेयर्स सिंग प्रमोट तंगनबा सेशन कया थंबिरमबगी दमकता ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की माइकाइदगी हन थागसरी कोई मखा तारकपा सिटी ngasiगी अंपायर दा अमुक सिनजरी लोइना हयेंग तांग 10 ga 3 नोमाइजिंग नुमित की सानजगदोरिबा अखोइ टीम सिंग अदु मियाम अमदं खंगनजरी ngasi सानबा सिबो फर्स्ट स्टेट 11 ओपन मेंस 6 aside hockey tournament 2019 asibo मियंग ताबा लाकपिरिबा खवाइ खुदिमकता करिगमन खंगनजरी हयेंग तांग 13 नोमाइजिंग नुमित असिगी नुमिदांग वाइरम पुंग 5 कमिनी निफु सतपा मतमदा कोस्मो वांगkai अमसुंग YCPA वांगkai अयांग पलिगा अहानबा मैच सानजगनी अनिसुबा मैच मणिपुर पुलिस सर्विस कमीशन का सर्विस क्लब अमसुंग मैरा बासिखोंगा हयेंगी अनिसुबा प्ले दा सानजगनी लोइना तांग 10 ga 3 निंगथौकाबा नुमित असिदा अहानबा प्ले दा सीडीओ सरंगपाट वर्सेस MPSC बी सानजगनी अमसुंग अनिसुबा प्ले दा मैरा बासिकोंग अमसुंग SSA सरंगपाट सानजगनी मरमसिना ngasi lakpiriba hockey bu puning thogot piriba sanaroi sung puning thogot piriba khwai khudimok singna hockey ki fan ama moibiraga makha tabat play sing asita su
mieng tabiu haiduna sinjal langjir organizing committee ki makai degi mai ki thong da nolongna baton tawjari. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯃꯝ ꯇꯥꯃꯣꯡꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯝꯒꯝ ꯃꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ
사이드 보고 남장 앞으로. Hauzik leiriba team anigi score ki fibam SSA Sarangpat 1 TSA Thawal 1.
First State Level Open Men 6-a-side Hockey Tournament 2019 की hayeng date 13 nomaijing numitta sanagadoriba ahanba play da Cosmo Wangkai versus YCPA Wangkai Ayangpali amasung ani suba play da MPSC A versus Maira Basikong sanabigani loina 14/10/2019 haibadi tawgaba numit ki ahanba play da MPSCA versus Maira Basikong amadi ani su play da Maira A versus sanabigani loina ani suba play da CDO Sarangpar versus MPSCB sanabigani maram asina ngasi meng tabiriba khwai khudimana so matunggi play sing asi meng tabina ba organizing committee mai kai degi invite tawjari
hojik leiriba tha thawal amasung SSA sarangpat ani gi score phibam tha thawal hockey association gi 1 amasung SSA sarangpat gi 1 ngasi team mani asi draw tare haina koi juri sing na pipire first state level open men's success side hockey tournament 2019 gi ngasi gi opening match asida tha thawal amasung SSA sarangpat 1-1 phangkhibaga loinana point sa manana phangkhibaga loinana hayeng tang tara ka humdoi nomaijing numit ki ahan play da Cosmo Wangkai versus YCPA Wangkai ayang paliga ahan play sanat bigini ani suba play da MPSCA versus Maira Basikong Maira A versus MPSCA ekoi ani sina ani su play sana bigini loina loina tang tara gamari ningthokaba numit asigi ahan play da CDO Sarangpat versus MPSC B mane ahan play sana bigini amasung ani su play da Maira Basikong versus SSA Sarangpat sana bigini loina loina tang tara taruk tang tara teret tang tara ganipan tang tara mapan tang kun gamathoi tang kulum doi tarik kun manga amasung tarik kun tarukta tongan ba match sing dagi mai palku sing dagi loina na koi final sing ma sana jagani maram asina ngasi yengba lakpiri ba ire kai asigi amasung tongan ba laikai dagi lakpiri ba khoi khudimang na hayeng numidang wairam gi pung manga tawa matamda Thawal Mela ground gi hockey gi ground asida lengchen lakpiduna hayeng chatha jagadari ba play sing asibu mapung phana miyeng tabiu haiduna mayap ki thongda nolongna baton kasari loina ngasi gi first state 11 open men's success side hockey tournament ki ngasi gi plays ngasi gi match tournament asigi mari lena board of thanks ki wafam khara thambina bigdam ten tano wafam khara thambina bingta organizing committee ki chairman Konsum Michael board of thanks ki speech pibi na ba ko khinjari Good evening, everybody. Thawal District Hockey Association na sinja langjaduna ngasidagi haudokjariba first state level men's 6-a-side hockey tournament asida mayai tangbanda lengjan biramba ikai kunnajaraba Sri Suju Kumar MLA Khabok AC loinana kai khunnajaraba Sri K Meghachandra Singh MLA Wangkhem AC amadi lamdam sigi Thawal Municipal Council ki chairperson ikai khunnajaraba Sri Thongam Shamo loinana aigi manaba Sri Manihar Manipur Hockey Association ki secretary loinana special guest loina koina yam taram na okchariba Singlen Sana Olympian Arjun awardee loinana lamdam sigi invitee sing team ki manager sing coach sing player sing print media punumaku aina hanba mukta kai khunaba uchari ngasai mamang thangda akoi gi inau binoina samlapa summary ama pibigre toidongna ai makha tajaroi sumba haudokpagi function asida daida lengchen bi ba matam silaba matam kya kai thopiduna athapadagi amadi anakpadagi lengbi raiba punumopu aina ikai khumnaba uchari loinana ngasi lengbi ramba lamdam sigi invitee sing imai ben satra satri punumopu su aina ikai khumnaba loinana thagachari adu makha tarakpa mesing dasu lamdam sigi sinnaw sing amadi
ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯗꯥꯏꯁꯗ ꯇꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯒꯗꯕ VIP ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯍꯣꯀꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯇꯔꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯌꯔꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯞꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thagasari. First, State Level Open Men's 6-a-side Hockey Tournament 2019. Ngasigi opening match asi ngasigi sabapati ga yaba laujaraga ngasigi oina maptang asida loisinjare. Hayeng tang taraga humdoi amasung mathang taba program singdesu lakpiriba khwai kudimak singna numidang wainam pung manga phawbugi manungda mafam asida lengsin biraktuna maka taba program sing asi saruk yabiyo miyeng tabiyo amasung hockey asibu puning thogut piyo haidna sinja langjariba thobal hockey association gi maiki degi mayap ki tongda amuka nasu nolona baton kasari. Thank you all.